Miyaliwalang individual at aguman ding magpagalat magmasabal, king pamanyesa king kikatamong amanong siswan, ing Kapampangan. Metong neka rin ni Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAU-CKS. At kasabi na ning selebrasyon ning Agosto anting bulan na ning amano, miyaliwang aktibidad ing karelang sinadya at darawon. Mani muna na ka rin ing pamamkulat king metong exhibit nung nuka rin, malyari lang akit ding miyaliwang Kapampangan literary works at manuscripts. Uling buwan ng wika ang yaning Agosto, kay ba't kayang kapupusan na ning bulan niya, pining aldo ning amanong siswan, ing Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, mag-hold kaming different activities for the whole stretch of the month of August, starting with this one. Agpaging museum curator na ning HAU-CKS ay Alex Castro, ang tila mo kanong may nga lakal baro mong atipon ding mesabing literary pieces. Akalap nila rin ninyang Megong Bisaya ing Center for Kapampangan Studies. Mika dininanda kaming budget para iba ing mission mekanita. Kunan tala pa si bayo, pantunan tala pa si bayo, retang mga bating nga obra uling, mga wala ing ega na halos inyang migpinatubo. Kasi may karamdam kaming storya kanita ring deng detang sarswelista retang scripts daru kebit do kano ken kareng drum at may anod king lahar. So every weekend mumunta kami kareng balye mantun kaming material o dokumento, libro, lumang dyaryo, lumang letrato. Nasa nakala ng exhibit apa kita taturo ka rin sa Blaing Kapampangan Literature. Anyapin pinlinwal mi lang yan at ginawa kaming exhibit para akit dala deng obra maestra rin kay katamong kawatasan deng watas tamo deng ating pulusador nung nanutan talagang gewara at bilang kay mo rin siguro na tribute karetang brilliant minds sa ginawa karela at least mayakit lang pa si bayo deng obra dat nung burida, at ating kaming scripts ken na dereng lumang sarswela. They can stage them again and make use of them again para naman muli ang sunlaging ing literaturang Kapampangan. Malyaring bisita king HAU-CKS at pagkibalo ng kasalisayan na ng literaturang Kapampangan, kambering aliwa pang aktibidad. Ining kaya kaming exhibit ongoing ngayon, so for the whole month of August, open, the public is invited, it's free admission. So manalbaya kayo, huling dakal ko akit old books keni, old literary books. Ako, ingkya kayo suyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.